Janko, pa Mato, kaj pa če bi mi šli malo pogledat te Šmira Botanika voske? Je cajt bi že bil, da vidimo, gremo v Luxury B. Gremo. Ajde, gremo. Ajde. Mato! Gremo. Mato, kje si? Zdravo. Zdravo, Marko. Zdravo, Damjana. Zdravo, Nikita. Zdravo, Janko. Zdravo. Kako sta? fajn, Super. Ja, prišla smo pogledat malo te nove voske. Ja, odlično. Kaj me več zanima. A greva? A Šmira Ja. Botanika. No, pa idemo pogledat, da bo ta videla, kako Kam to pa izgleda. gremo? Evo, kar doma, no. Evo, zdaj pa bomo pa enkrat pokazala naše voske, da boste videla, kako sploh izgledajo. Veliko stvari imamo tudi zraven negovalnik za našo kožo. Od čistilnih sredstev, potem za losjončkov, za podepilacij, ki pravzaprav negujejo sestavine, so zelo take naravne in potem tudi zavirajo rast dlačic in negujejo kožo, da ne pride do vraščanja. Ne? Evo, to so pa naši voski, taki zelo lepi, z bleščicami. Wow, svetleči. Ja, tako, lahko tudi malo od bliže pogledam, tako kako to izgleda. Mato, pa to ni za usta. Če ni to lizika. Halo, Mato. Mato. Gdje si, Lani, Mato. šta si verjel? Aha, No pa je ostal brez dlake na jeziku. Radio Fantasy.